On September 5th, 1977, NASA launched Voyager 1 from Cape Canaveral, Florida. Almost 4 decades later, that craft is over 12 billion miles from home. Voyager carries a golden record containing a greeting from the people of Earth to the alien life form that may someday find it. On the record is a collection of images and sounds, a short glimpse into the soul of our planet. Scientists at NASA had to invent a code that anyone living in the universe might be able to decipher. These are the instructions on how to make the record work. Assuming aliens wouldn't have record players like we do, NASA included one on the craft, with the needle already in place. These markings are binary code that define the speed you'd need to turn the record to get it to play correctly. Translated, we get over 5.1 billion hydrogen transition wave periods, or about 3.6 seconds per rotation. At this speed, you would begin to hear greetings in 55 different languages. Hello from the children of planet Earth. This would be followed by music and sounds from Earth, like a train in motion, crickets chirping, fire crackling, laughter, and a baby crying. This section explains how images can be pieced together from recorded signals. A replica of the first image on the recording is shown here, so the viewer can verify they decoded the signals correctly. In total, there are 116 images on the record. They show our solar system, our planet, and ourselves. Without much to erode it in space, the golden record is estimated to survive for 1 billion years, traveling aimlessly through the Milky Way. It's impossible to say whether Voyager or its twin, Voyager 2, will ever be found and retrieved by another life form. But, as Carl Sagan, who chaired the Golden Record Project, put it would be impolite not to say hello.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Че ми ja trčimo? Što da trčite? Treningi. Ne, malo ćemo samo da se igramo. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business. Jedan vidi, svi vide. And they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Da se igramo. Jeste, Milutinac. Da se igramo. Ili šta je to s tobom, a? Ti si stalno nešto mnogo ozbiljan. Život je ozbiljna stvar, gospodine Simonoviću. Otkud znaš ako si zaboravio da se igraš? Just the same, just the same, just the same. Ticky-tacky, ticky-tacky, little boxes. There's a pink one. Ticky-tacky boxes. And a green one. Little boxes. There's a pink one. Ticky-tacky boxes. And a green one. Niko jedan! No, boy, that's no way to make a plane. That'll never, I say that'll never.
you gotta keep on your toes. Toes, that is. This is so much fun, isn't it? I know. What should we talk about next? I know. Hey, I got an idea for something that's gonna be so funny. Okay, Bonnie, go get it. It's in the closet. Brian! Brian, come out here. What are you doing? I'm reading. What are you reading? Well, I was just finishing Jonathan Franzen's book. You know, I'll admit it has its moments, but it's completely overrated. I mean, I'm not saying I wrote something similar to it several years ago, but I am saying... What? Hey, what are you doing? Hey! Hey! Hold still! What? Push him down onto all fours. What are you doing? If he really I don't want to do starts this. freaking out, put your pinky in his butt. Calm down! And now, the news. Ajde malo da se igramo. Čemu paziš da si ustaj malo drugačen, ustaj malo drugačen. Pazi, pazi, te bodo hotli ozdravit vsega, kar imaš rad. In tvoj unikat bodo dali skozi aparat.
Ili jeste vi primetili kako je fudbal jednostavna stvar kad ga igraju majstori? Prosto ko pasulj. Milina jedna. A kad ga igraju neznalice i... Dunsteri? Jeste dunsteri kad igraju, to je mnogo komplikovano. Muka živa. Da, muka. Ne brinite, gospodine Andrejeviću, nabit ćemo im još 2 komada. Barem. To što si uradio Milutincu svedoči o tebi da si već veliki fudbaler, ali ne i da si veliki čovjek. A nekad se samo to računa, sine. Ajde, idi igri fudbal. I zapamti da je to viteška igra. Zatvori vrata. Tiste dolge in težke
hujšo sušo. Greva naprej, greva naprej, greva naprej, greva Prepivam vse dneve s kitaro ob sebi o svojih potujem kot pivec in rad bi pričaral, saj kančem veselja v oči. Prepivam o sreči, ki nosi ljubezen jo v nežnih preletih dlanih. Potuj
How do you find the atmosphere at Anfield? I'm really a lucky guy because at Mainz, 20,000 people completely going nuts. Okay, then I went to Dortmund, 80,000, not too bad, but half an hour at Anfield against Dortmund, last half hour was the best I ever had. Really? I felt nobody can stop us. I was not sure that we score a goal, but it was crazy. Še enkrat, dobrodošli starši, navijači, trenerji, vsi organizatorji in pa seveda naši častni govorniki na otvoritvi Josip Iličić Jojo Cup 2018 v športnem parku Radomlje. O malih lepotah, ki vsakdo jih v sebi ima. Hvala lepa. Prvo, kar moramo obljubiti, tale mikrofon bo treba zrihtati. Bomo do drugega leta. Hvala lepa županu, hvala lepa selektorju Pavčiču, hvala lepa Josipu Iličiću in našemu trenerju Dejanu Geriću, ki sta vse tole zasnovala in danes tudi speljala. Hvala lepa Urošu Lipovšku in ekipi staršev, ogromno dela in verjamem, da bo v Radomljah en lep dan. Fantje, dajte vse od sebe, igrajte po svojih najboljših močeh, naj zmaga najboljši, vsi in otroci in starši se pa lepo imejte v Radomljah. Dobrodošli tudi drugo leto, letos je prvi Jojo Cup, pa verjamem, da bomo vsaj še 10 naredili. Hvala vsem, lepo se imejte v Radomljah. Najlepša hvala, ekipe pripravljene. The United Nations resolution that creates the World Bee Day invites all of us to take concrete measures to preserve and protect bees and all other pollinators. So let's move on to actions. Od našega dela je odvisno preživetje čebel. In s tem vsaka tretja žlica hrane, ki jo ljudje pojemo. Saj smo država, ki se lahko ponosno ponaša z resnično bogato čebelarsko tradicijo. Čebelarstvo tudi naš način življenja, ki smo ga Slovenci zelo posvojili in sprejeli za svojega. Verjamem, da bomo ob letu že govorili o tem, da so čebele in opraševalci ogroženi in s tem zagotovili ukrepe za boljše preživetje čebel. S ponosom tole lahko rečemo, da smo Slovenci zares čebelarski narod. To ste ljudje in smo ljudje, ki se zavedamo, da je kralj živali čebela. The Slovenian beekeepers had an idea and a dream for World Bee Day. So in 2014 they brought it forward and we're here today. Long live Slovenia!
Opa, bravo! Y'all ready for this? Smo šli u osmico, naročili 8 pic, ni bilo pic, smo rekli bomo pili kapučin, ni bilo niti kapučina, smo pili samo vino, Smo šli u pizzerijo, naročili bakala, niso imeli bakalaja, smo hotli pomfri, ni bilo niti pomfrija, smo jedli samo pico, Smo šli u mesnico po batne obročke, niso imeli obročko, smo hotli baterijo, ni bilo niti baterije, smo kupili jedrca, Smo šli na banko da bi nas ostrigli, niso imeli niti škari, samo čeke in denar, smo vzeli nekaj denarja in šli v zapor. Nikoli več se ne bom ostrigel, nikoli več ne bom streljal kremšnit, nikoli več ne bom zajček na zidu, nikoli več ne bom majhen in zelen, nikoli več se ne bom ostrigel, nikoli več ne bom streljal kremšnit, nikoli več ne bom zajček na zidu, nikoli več ne bom majhen in zelen. Naročili 8 pic, ni bilo pic, smo rekli bomo pili kapučin, ni bilo niti kapučina, smo pili samo vino, Smo šli v pizzerijo, naročili bakala, niso imeli bakalaja, smo hotli pomfri, ni bilo niti pomfrija, smo jedli samo pico, Smo šli v mesnico po batne obročke, niso imeli obročko, smo hotli baterijo, ni bilo niti baterije, smo kupili jedrca, Smo šli na banko da bi nas ostrigli, niso imeli niti škari, samo čeke in denar, smo vzeli nekaj denarja in šli v zapor. Nikoli več se ne bom ostrigel, nikoli več ne bom streljal kremšnit, nikoli več ne bom zajček na zidu, nikoli več ne bom majhen in zelen, nikoli več se ne bom ostrigel, nikoli več ne bom streljal kremšnit, nikoli več ne bom zajček na zidu, nikoli več ne bom majhen in zelen.
zgodilo, nekaj se je zgodilo, nekaj se je zgodilo, nekaj se je zgodilo, ko ujel sem bolano misel, ko ujel sem to pravo misel, ko ujel sem bolano misel, ko ujel sem to pravo misel. Prava zelenega fanta. Stavo, pokugale! Svobodo in nemodo, vero, sonce, zrak, zemlja, voda, vesolje, vsa bitja, razne energije, vse do 7. dimenzije, da človeka zvije, ko svoje piva pije, ko svoje piva pije. Senci, tipični Slovenci, bojijo se neznanga, bojijo se neznanja, srednjeveški duh in brani jih ohranja v starih vodah avstrogrskega pojmovanja, v starih vodah, starih vodah. Nič novega na sporedu, spet sociala na obzorju, leva scenarij na vas, ko svet odpira se vesolju, neka teža prihaja z tvojega kraja, hip-hop non stop, spet se nekaj dogaja. SOS, 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 SOS. Ko sonce je sijalo, sirene tulijo. Ni videl. Nič ne bom videl, pa prav nikamor ne grem. SOS, SOS, SOS. Stopa pozorilo. Vsi tukaj naokol bi radi imeli nemške marke, njihov stil je taka plastične all-starke, member sede ozite fore indijanske, seksi japonske, moje vupunce joške, milijarde energij različnih nas obdaje, jaz iščem pozitivnost tvojega kraja, spet se nekaj dogaja, aha, spet se nekaj dogaja. Nekaj se je zgodilo, nekaj se je zgodilo, nekaj se je zgodilo, nekaj se je zgodilo, ko ujel sem ta pravo misel, ko ujel sem ta pravo misel, ko ujel sem ta pravo misel, ko ujel sem ta pravo misel. Zgodovina je človeštvo odpravilo in razrešilo razne tehnološke probleme. Nič pa se ni zgodilo, da bi pripravili kvaliteto bivanja in lepega življenja. Alien razlaga in obvešča, da je taka narava modernega človeka, da vse šteka. Da vse šteka. Če vse štekaš, kaj si potem tako hodil? Obraz tedna, fora bedna, obraz tedna, poraz bedna, tega tedna, legenda, obraz tedna, fora bedna, obraz tedna, poraz tedna, legenda. Ali za nastop v javnosti, ali za nastop v javnosti, ali za nastop v javnosti, ali za nastop v javnosti. Zel en javni, zel en javni, zel en javni, ali za nastop v javnosti. Ko bomo končno stopili ven na plano, ven iz črne teme na svetlobo. Ko bomo končno pregnali vse strahove, zatrli in premagali tesnobo. A boš zraven, 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 a boš zraven. Ko bomo končno v zmago spet verjeli, borili se in noro hrepeneli. A boš zraven, 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 a boš zraven.
veseli. A boš zraven, 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 a boš zraven. Zraven, a boš 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 zraven. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Yes, I'm a king bee child, buzzing around